جستانبول دنباش تماشاوان هجا به نوروز و داشته دوستان امل گلوانه دوه بشیدا امل گل دوست و دوستخانه که ادبیات کردین امل بشنخانه آوستاینه میوانه ما برز عبدالله کسکین یا راست میوانه وانه مستقل اکسپاس کن بخیراتن در فتح سوابیم باور دادخواست در حق داشته در پیش دیشتگی بیشه من tam konsepta programı var nizani buna xamet taştiye kurmancı yani her kurmancı mı amade dikir. Vaki serpme kahvaltıya Diyarbakır çebuya ve işte çeşideki 20 tabaka çetkin ve emeci eme nan binan ra bixun. Ligam naki ma arman sohbetana taştiye. اما کی لسر فروتنا پرتوین کردی و تیراژا کتابین کردی بسکنن به تایبەتی ئاوێستا دناوا وێشان خانه این کردی دا یک جی وێشان خانه هەری کەبنە و ئەم دکارم بێژ و ناوەندێکی ئەدەبیاتە کوردیێژی بوو چەند ساڵ مامۆستا ئاوێستا چەند ساڵی بوو و حتا نها دوان ساڵاندا دەمت و لە دوو خات دەنێڕی تشتێک و دڵێتە دێشینە ئێ هەری پێش چیە Avesta ای سال 24 سالیه خوده داویا 1905 سال 1905 آوا بو بر داویا ساله و دناو 24 ساله ده هیدی بارد کم حتی داویا ساله می بگن 700 جماری جغانی چاپی دوباره و ایدن زنه شاش من نوبره میلیون کنی و 2 میلیون بتواهی تیراژک مهیه بلکه افج بو زمانه کیدن کردی ترکی تبده همو بلکه بو زمانه کیدن ev tiraja çend kitabên popüler be dise kitabê popüler be lê ji bo Kurdî zimanekê ku ew qasatiye bin pêkirin û qedexe kirin û gelek zext lê hatiye kirin nekême yanî têra xwe tiştek sêde ye yanî tiştê ku dilê meriv diêşînê helbet pir zêde ne lê birastî ji destpêkê de jî me xwelgorî van tişta piçekî amade kir bû ji ber ku berî dest avesta bikim dîsa di nav vî karî de bikim hêviyê pir mezin ji xwe re çêne dikir kesê ku wî karî bike muheqqeq gereke destpêkê yek xwe tenê bihesibîne yanî xwehînî tenêtiyê bike di bir rewşa herî de piştî bi taybetî ji hewla derbeyek û li Tirkiye çî bû pêva firotin û xwandina kitabên Kurdî çiqas guherî li çastê Niha tabii serdema zêrîn eger ji bo weşangeriya Kurdî em bêjin piştî salên 2007-8 waye yani hêdî ku mesela şer sekinê bû behsa prosesa haştiyê de bû çareseriyê de bû heta 2015 pir baş bû yani her sal li gorî xwe zêde dibû yani rêjeya kitêba Mesutulê Binêrî 2011 em bêjin 200 kitêb çap bû bê 2013 bûye 205 2014 bûye 300 2015 bûye 400 bart kima herî bilind 2015 bû eger xasî ku tê bîra min 400 küsur ki mümkün e jêkêm jî hebin piştî wê yekser grafik berbijêr veçû nequt nebû berbijêr veçû em bêjin bû 300 piştre bû du spar mesela 2018 ez neşaşbim 400 ji mar 200 bû tiştekî din heye helbet ji ber ku bi sedan 100 sal zêdetir zimanê Kurdî qedexeya newekî nivîsandin û weşan û tiştê wekî zimanê kolanê jî qedexe bû heta salên notî not yekê ji ber wê eger em bêjin berê gelekî dihata xwendin niha nayê xwendin em ê li gorî çi bêjin mesela yani tiştek berê jî pir nadat xwendin berê tune bû tiştek tune bû yani heta ji 1918-19 memuzîn çap bûye li vir bedirxaniyan çap ya Hemziye Müksî حتى صالين شيستي حتى يكون إلري يرتا موسى عنتر الدياربكر شعرك نافي كمل شاب جديد تشتاق قلتنك نهات يعني في سندن نكتب آواكرنا يعني قالك كردا قافين خويت دسبيكي بنجهن نتوابونا كردايتي لإسطنبولي دانينا قداخين دولتي و آستنگین ام بیجن فیزیکی و بیوان لبر فروتنا پرتکوین کردی کشین ما بخواد چنه مثلا این خوینران چنه کرد چما ناخوینن يعني كنت داوي اگر تو بيجي تشتهيجي اساس معجزه كما جبركو كرد ويغا حالي حاضر زماني كردي دمت الروشا ويد نري راستي يعني مرنگاري پر هيويه مزنجي سر اواب كما جواكك اميه مثلا تهريجي كي بياني ربيجي تبيجي اوشان خانه مسؤولي خديوي اديتوريوي نويسكاريوي خندوانيوي همو امينه جخوره هين بونا زماني خو
نه مکتب خوندنه مبخو 20 سالی الفبای کردی دیه 21 سالی 22 سالی من دیه یعنی تون پر زحمت البته زبان تشتا دما کود بشم نکو یعنی تبویشی اف روشا کن هم تده ایزه که به تناسری خو لام نکارن جوانجی جداتر یعنی دوی معرف تاریخ خوشی باش ببینه و بزن به ایران ها مثلا 2 سال داوی تشتا خراب ام بین سر پرسابری چبو ترس پرزیده راستی پشتی دار به کسی که نداری به دست خودت پرتوکای کردی بگرد اوجی هیا مثلا 2 سال داوی هری زیده مثلا سر روپلی خوی مدیا سوسیال کتابات الناس کردن کتاب درد کevin درفتک باشه گلک تشمرتين پرسا یکم کی بری چند سال او پرسقت نبو بری 3 سال 4 سال او پرسقت نبو باش ام خوازن کتابی بخوینن بستینن لی اگر سر ما بگرتن اچ ام بجن سالک و نیو سالک زیاده تره 14 کتابی مداوی بری هفته یک کتاب اندرو کلین سات قد فکرن یک جوان کتابا نلگوری پروسیدور قانونی ترکیه قد فکر یعنی چنه او پروسیدور ام بجن همو 6 ماه نه 6 سال 18 سال سر درباس بو یک کتاب نورمال کو 6 ماه درباس به اری نکارن قد خبکن دبرسیا قیران آبوریان ترکیه دا جی کاغذ گلگی بها بو او یک جی باندور رجاء چاپ کرنه یا جی او باندور هری مزن او دکی نه پروبلما ما هری مزن او کو گلک مصرفین کتابه بدویسن دلارن به یورو نه و پری ترکی و وعده مثلا تو دفروش کتابه کتابخانه پیشن فروشی اما حتی اوتی اگر بیش مره هری زو بری پشتیش 5-6 ماهاتی توان 5-6 ماه داشت قیمته یو نبینه اگر وری بگا پروبلم هری مثلا امی هینی کریزن سیاسی بونه سیاست بريده يعني صالين نوتي قال لك خراب تربوش قال لك عليان فلان وزيده تسيرك خراب المناكن اللي مساله ابوري قال لك بهتر يعني ريل برمده جرن حتى انها برتغال كو جافستا دركتيا كو هر زيده هاتي فروتون كي جانا يعني بينجي كتابه مزيدتر دسر چاپا دوا و سه چار کرن اللي هلبت اف دنا وقتي ده نوا كابن يعني ام بيجن ما عبد الله بيشي یک کتاب دسپیکی آوستا دو چاپ کریه اما چاپ اوی که 2000 بو شرکو بکس کتابا یکم آوستا بو سه چاپ کریه اما اوجی تر 3000 کی yani birinci kitabıma da ser 2000 reket یک کتاب هری زیده جی دسپیکی دمام چاپ کرم بهفره چاپ کر او تبیرا من خوانند از زمانی خو نبین یک پروژه یک سمبولیک فیته کی پر سمبولیک بچوک مدانی سر و احتاج مات وکی کمپانیا اکش بو زمانی کردی مچی کرد وکی دن کیمه ازاجه گر خوین باشه گرامر هرتم گرامره جلادت بدرخان و روگر لسکویا کتاب ترکیه تاریخی او گلک علاقه بین وکی دن مموزین تبیوکو 6-7 نوع جهه مموزین البامه هنه بگشتی نخراب علاقه بینی آقادری یلدرم کو آماده کری چند چاپ کریه yani 3-4 چاپ کریه چاپک تایبت کریه falan yani helbet az bahsa 24 salat ki yani 24 salada bir avayı tamam yani vakit peşketmek mereft garip beni letti çünkü 24 salat pişt bir sakinliği حاول بدي وتشتا بيجي في مرحله تشتا هري جلك جرك زيادة تربونا جبوز زيادة كرنا في بازار يعني جبوز زيادة كرنا تيراجا بتكون كردي بي استنجين فرمي ونبونا پرورده بزمان زكماكي يعني مثلا فرمي العاليه كي دناوا خاطر فرموله که چاواد دکاره في بازار گش يعني هذا براستی جوی دی نبهی مجبركم مثلا زمان مثلا خندني كرد بخوا زيادة جدية بيناتن مخابن يعني ام ايدي پر داخوازك مثلا هيفيك مثلا للسر نتفقرين كردين وكي بقشتي يعني مثلا زمان بهتر جبو كردان وكي بويا مثلا وجداني يعني مثلا بحث هركس بحثا پروردهيا كرديت كي اما يعني كسب هوايكي جدي للسر ناسكني انها مثلا شارداريا اسطنبولي بحثا كورسين كرديت كي فتشتك بر جرين جاب قناعتها من تبيكو هالبجاتن وان تشتيدن داس قالك يجيب مسافه بمش مساله جهابي وهن تشتيدن رلي كي تشتكي باش بكي مساله كرديتا قالك معرف تشكيليه ديك بدلي ازنرم يعني كرد وكو نخاسم سياستها كردي وكو بخو ناكيش خو تشتكي كنت كتنا
و ناخوازی کو کس جی بکی اف پسیکولوژی کردا بگشتی را هیا مخابنم yani mesela tu partiye Kurdna gem partiye mezin naxasim kom zan em bejn HDP basa perwerdahiya Kurdî nake basa perwerdahiya zimanê dê dike yani ev bidehan ziman hene yani ev ne rast e yani mesela Kurdî perwerdahiya zimanê dê çareser nabe perwerdahiya Kurdî lazım e bête navkirin tabii ji ber ku organizekirina wê, amadekariya wê ji aliyê siyasî, aborî û gelek aliyê din ve bi êdin re nayê muqayesekirin. Ne ku ez dibêjim zimanê me ji zimanê pomaqî mezintir e û nizam çi ye yani ziman mezin piçûk kültür bi hev re nayên muqayesekirin ew tiştekî oryantalîst e. Lê poma grûbek pir piçûk in. 2004 dema di TRT de nîv saet yani ji bo ku nebêjin me tawîz daye Kurda نيف ساعة بزمان يوان جب عربي تشركزي بوماكي شكرن بوماك لحف كون بن تاريخ جمهورية الجارية كم 200 جكرن قوتن أم نبلجينا أم نكردن أم في حقنا خاصن هي تذكرين ما في مني وكي كردك ما في برورده هي كردي زماني كردك بزماني بكم أصيل باكور وتركيا زماني 20 مليون إنسان في أفان بكيك يعني Türkiye'nin ve mesela dikarım bigijim perçeğinden Kürdistan'ı Avrupa و جیهان هلبت هرجي بر حد كارن بر مثلا هوليرج بري ده ما قلق هول ده وان دو سي سالي دا ديسا زحمت رو پشت رفراندوم سينور ده بروبلم دار كتن لي اف دو سالا ام بشتاري فوارا هولير دبن دفرده طبيعي از رخنيك خوشي بيشم تاويكو ام لاتيني كورمانجي و زماني تركي و ما ليتراتورك پر جدی سر همو پارچین کردستانی شکلیه که ماسی مثلا 5-6 کتاب مبصورانی مورکراندن کرمانجی تک تک ترکی هنه قاضی سری درزی حسانکاریک لفواره هولرج مره نابه ام دچن علاقه یک باشه نخرابه و ام ایسال خوشبختانه بجم ام چون کامشلوشم وگا سلیمانی ما دعوت کنم ما باشر تا براستی چوین اوان داره گلکی زحمت دو بارکی دل بارکی پر جدیه به مهان بلکه سالان تولی مثلا خامشلو چند مهتسره در باس من حتی کو تیکی دبینه او دشینه و کتاب دچه جور یکم بن فارز ایدم جوارات دشین دنجیه دن دوی حسانکاری نخاسم yani seri metrekar nizam çıkası olar para verde girin buhaya hevler bajareki pırpır buhaya hemut işte kutu froşi dbe masraf tusah selamet tusa nabe yani Avrupa vak beri ev heyecan nema ya bijber kuçunu hatın zede bu ya di Avrupa pırkem dişi em xo pırkem dişinin le rojelat probleme tek tük ego bxore dibin daxwaze kulur heye ji ber kulur weşanên kurmancî latinîna ew jî hene bixasî ku em zanin jê zêde tişta ku em zanin gelekî zêdetirîn lê dûr de şandin probleme şandin problemek pir ciddiye vêga halî hazir rojava û başûr problemek nemaye her kitêbê niha stadî not û pênc kitêb heta hemû kitêbê me vê meha dawî edûmê dawî netêde vêga li qamişlo hene قال دهوكي هنا لي امنيكارن كتاب خاني نخاسمي باشور بيونديك بريكو بيك دينن وفي مساله فوارا جي غركا بالراستيا كردي البرشاف بگرن الگوري و چاريك شربين گلک سپاس ماموسته ام له شانخانه اوستا یبون لکه سر بازار کتاب کردی و شانگری کردی ام راوستیان حتی جارکدن دم باش